Promocija knjige Pad noćnog sokola, koja na autentičan način svedoči o borbi naše protiv vazduhoplovne odbrane tokom agresije NATO-a 1999. godine, biće održana večeras i u Novom Sadu. Naši gosti su tim povodom autor knjige, pukovnik Slaviša Golubović, još uvek aktivni oficir Vojske Srbije, i gospodin Saša Vujić, predsjednik gradskog odbora Društva srpskih domaćina i učesnik rata 1991. i 1999. godine. Dobar dan i dobrodošli u Novosadsko popodne. Dobar dan i drago mi je da sam gost vaše televizije. Hvala vam na pozivu. Za vašu knjigu kažu da je najobimnija, najpreciznija i najdetaljnija studija upravo na tu temu. Koliko dugo vremena ste stvarili i ko mi se pomogao u tome? Intenzivno knjiga je rađena posljednjih 2 godine, mada pre toga ima jedan period koji zovemo period prikupljanja podataka i istraživanja i on je trajao nekih 4 do 5 godina. Dakle, sa ove distance ukupno negde oko 7 godina je bio rad na toj knjizi. Najveći deo posla sam suštinski uradio sam, a ono što je glavno i što je najvažnije u toj knjizi, a to je da su u njoj, odnosno u njenoj izradi, učestvovali skoro svi pripadnici 3. raketnog diviziona o kojem ova knjiga i govori, odnosno o njegovim uspesima tokom agresije NATO. Ono što potvrđuje autentičnost upravo tih razgovora sa ljudima su i potpisi, jel tako, koji se nalaze u knjizi i koji daju potvrdu da su sve te izjave istinite i da potiču baš od ljudi koji su tu i potpisani. Upravo tako kako ste rekli, svih ovih godina mi smo imali mnogo raznih priča na tu temu i ponekad su ljudi postavljali pitanje zašto sada i otkud tek sada ova knjiga kad je o tome sve već rečeno. Nažalost, rečeno je onako kako nije trebalo da bude rečeno, zato što su pojedini naši pripadnici, a pojedini mediji pisali o tome onako kako to najlepše zvuči, a ne onako kako se desilo. Ja sam odlučio da to prevaziđem i da taj problem rešimo na način tako što ću angažovati sve moje kolege koji su u tom ratu učestvovali u toj jedinici. Onda sam ih zamolio da o tome iznesu svoja sećanja i da ta sećanja pribeležimo i stavimo na papir. Nakon toga, kad to oformimo i stilski i književno uobličimo, da stave svoj potpis na to svoje kazivanje i time potvrde da ono što su govorili, da je to tako. Mi smo u stvari tu i rešili jedan problem, odnosno ja sam izbegao da ja budem autor knjigi, da ja sam govorim o tom događaju iz razloga što svaki pojedinac može da unese samo ono što je subjektivno. I kad čitalac čita knjigu, čiji je autor jedan čovek, pogotovo o tako važnoj temi, onda može da postavi pitanje da li je to baš tako ako o tom događaju govori samo jedan čovek. Zato smo mi imali određena iskustva vezano za prethodne autore pojedinih dela, zato ova knjiga ima drugačiji karakter, drugačiju metodologiju je rađena. Samo da vas podsjetim, primedbe sada se pojavljuju zašto knjiga posle toliko godina i da li je moguće da se ljudi sećaju posle 17 godina. Da, apsolutno se sećaju, a problem sećanja i njegove tačnosti prevazišli smo tako što smo uključili više od 20 ljudi u to. Pa neki ljudi govore 2 puta, neki 3 puta, neki jednom. Ukupno 40-ak intervjua je u knjizi gde govori 20-ak ljudi. Primedba je takođe da li je to sećanje tačno ili nije tačno. Koliko god da sećanje može biti i kreativno i reproduktivno, taj problem smo rešili ukrštanjem sećanja svih ljudi koji su o tome govorili. Dakle, ovde se ponovo ne seća jedan čovek, pripadnik borbene posluge, nego više njih i kad taj mozaik poklopite, onda ćete videti da skoro svi govore drugim rečima o istom događaju. Takođe imate intervju sa pilotom oborenog aviona F-117A. Da, s obzirom na to da je... Kako ste to uspeli, da? Pa recimo da sam uspeo, a to ćete, čitaoci će to videti u knjizi. Šta sam ja u stvari hteo? To je čisto profesionalni vojnički aspekt. Imao sam primedbe zašto nekog neprijateljskog vojnika, protivničkog iz rata, stavljam u knjigu u istu ravan sa pripadnicima herojske 250. raketne brigade. Ja nemam nikakvu dilemu, a i onaj ko bude pročitao knjigu i ko želi to da shvati pravilno neće imati nikakvu dilemu takođe. Ja nemam emotivni odnos prema pilotu u smislu simpatija na ovaj ili onaj način, ali imam profesionalni i vojnički odnos i tražio sam od njega da opiše događaj rušenja njegovog aviona i njegov osjećaj u tom trenutku kad je raketa letela ka njemu.
On se odazvao tom pozivu i na sva moja pitanja odgovorio i u knjizi je njegov intervju na engleskom i preveden na srpskom jeziku. Dakle, vizura pisanja nas sa zemlje iz protivvazdušne odbrane je jedno, a vizura pilota je nešto drugo i zato sam ja odlučio da njega zamolim. Svakako, to je svakako jako dobro da se čuje i druga strana. Vi, kao što ste rekli, znate kako je to izgledalo iz jedne perspektive, sada imamo i ugao druge perspektive u ovoj knjizi. Verujem da je teško bilo zadržati objektivnost, ali ste to uspeli baš na taj način što ste razgovarali sa više ljudi. Ključ je u tome, vrednost ove knjige je upravo u tome što u knjizi govore više ljudi. Zato kažem, onaj ko bude pročitao knjigu, kad sklopi taj mozaik, shvatit će da ljudi govore o istom događaju, samo neko govori ovim rečima, neko onim. Ja sam kao autor knjige malo stilizovao i ujednačio rečnik pisanja da bi čitaoci mogli da to razumeju. Pored vas, da li će još neko govoriti na večerašnjoj promociji? Da, ja koristim priliku da se zahvalim Društvu srpskih domaćina i gospodinu Vujiću koji je organizovao tu promociju večeras i vidjet ćemo, ta promocija, želim da kažem vama i vašim gledalcima, to nije klasična promocija knjige u kojoj ću ja ujednačenim tonom čitati inserte iz knjige, delove ili nešto. To je, na neki način, ja to zovem predstavom, gde će u sklopu promocije knjige biti prikazano veliki broj autentičnih ratnih fotografija, dalje realnih video snimaka lansiranja rakete, biće prikazana jedna animacija našeg lansiranja i obaranja tog aviona iz vizure naše raketaške i iz vizure pilota. Tako da to bude jako zanimljivo. Na nekim dosadašnjim promocijama meni jednostavno nisu dali da izađem iz sale postavljajući pitanja. Tako da želim i večeras, pored onog obaveznog dela koji bih ja rekao, tražim od posetilaca da postave sva moguća i nemoguća pitanja. Verujem da će dobiti odgovore. Gospodine Vujiću, kako je došlo do saradnje između vas i pukovnika i ideje za organizaciju upravo ove promocije? Pa evo, ja bih hteo prvo da pozdravim naše sugrađane u ime Društva srpskih domaćina, a odgovor na vaše pitanje je vrlo jednostavan. Gospodin Golubović nam je objasnio šta je pisao u toj knjizi, mi smo to sa zadovoljstvom prihvatili i mislim da će biti jedna izuzetno dobra promocija. Čast i zadovoljstvo mi je iz više razloga i kao predsjednika Gradskog odbora Društva srpskih domaćina koje se bavi negovanjem istorije, tradicije i kulture srpskog naroda, a s druge strane kao učesnika rata 1999. godine kada smo sa puškama u ruci stali ispred Novog Sada, moja jedinica je bila na Rimskim Šančevima, preživljavali smo i doživljavali smo to zločinačko bombardovanje i svedok sam toga koliko smo dobili elana i snage nakon obaranja tog, da kažem, vidljivog aviona, obzirom da je 3. divizion dokazao da ne postoji nevidljivi avion i da u našem vazdušnom prostoru je sve vidljivo. Ja bih još iskoristio priliku da zamolim Novosađane da dođu večeras na promociju, jer će biti vrlo interesantno. Biće nam gost gospođa Maja Kovačević. Gospođa Maja Kovačević je urednica Kraljevskih novina, inače majka 11 dece. Ona će pozdraviti prisutne, a bit će i nekoliko pesnika iz Kraljeva i bit će jedan naš pesnik Novosađan, to će biti mala tajna, bit će vrlo interesantna pesma i mislim da stvarno treba da se proprati ova promocija. Što pukovnik kaže, ovo nije promocija gde će se prodavati knjiga, obzirom da je knjiga urađena u izdanju odbrane i urađeno je u tiražu od 1000 primeraka koji su planuli i planira se drugi tiraž u februaru, martu mesecu, tako da eto, a svi koji budu čitali knjigu vidjet će vrlo interesantne stvari, vidjet će koliko je taj herojski divizion, recimo, ali evo da iskoristim priliku, imao je negde oko 36 napada raketama HARM koje je izbegao
sa imitatorima radarskog zračenja, znači to je taktička igra mačke i miša bila, a recimo, pored pilota nevidljivog aviona, koji je inače, da kažemo, i poreklom Slovenac, pilot aviona F-16 je sadašnji komandant vazdušnih snaga Sjedinjenih Američkih Država i treći divizion je uspeo da obori taj avion i taj čovjek se katapultirao u Sremska polja. Pozivamo sve one koji žele da čuju detaljnije nešto na ovu temu, da porazgovaraju sa pukovnikom i za to će naravno imati priliku večeras u 19 časova, Zanatski dom, je li tako? Tako je, Zanatski dom, 19 časova, dobrodošli. Dozvolite, još samo bih hteo na temu pisanja o događajima iz agresije NATO 99. godine. Bilo o ovom događaju kojem sam pisao ja ili o događajima koji su se desili, pa čak i događajima od 1991. Znate, ako te događaje ne opisujemo mi, to za nas neće niko uraditi. Ako te događaje ne evidentiramo i upišemo, dogodit će se za nekoliko godina, desetina godina, da se to u stvari nije ni desilo. A ja vam tvrdim da je to upravo i cilj, da, pa čak imate neki zapadni mediji se trude da agresiju NATO na SRJ nazivaju vazdušnom kampanjom, vazdušnom borbom, kampanjom ili koriste razne eufemizme za taj događaj. Otvoreno, na srpskom jeziku treba reći da je to bila agresija NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju, pri čemu je 19 članica NATO izvršilo agresiju mimo odluka Saveta bezbednosti. I to se ne može drugačije nazivati. Tako je, da nema ovakvih knjiga, neke stvari bi se možda izgubile kroz istoriju, kroz više desetina godina, ali ovo je svakako jedan trag koji ostaje zauvek i ja bih samo još jednom pozvala naše gledalce da vam se pridruže večeras sa 19 sati u Zanatskom domu i zahvaljujem vam se što ste bili gosti naše emisije. Hvala. Hvala i vama.